Yes, bakunze Jeune Official rero sasa ni munyemerere mwe mudukurikiye muri amasaha y'umugoroba. Amakuru yacu tuyinjirire hano muri territoire ya Fizi ni mu gace kare strategique kitwa Puezero. Ngira ngo aka gace twagiye tukagarukaho twirwanaho iherutse kukambura ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa zirimo igisirikare cy'u Burundi, zirimo aba FDLR FARDC ndetse n'ingabo zigiye zitandukanye. Ndavuga na Wazalendo bafatikanyije guhangana na M23 ndetse na twirwaneho aka gace iherutse kukagenzura cyangwa se kukambura izi ngabo. Hanyuma uwitwa Colonel Rugabo ajya hatubwira uburyo ki aka gace ari akingenzi, ari agace kari strategique. Ni nawe wagasobanuye neza kuko burya izi ngabo za Kongo zo ntago zari zakigeze zikavugaho, ariko twamenye neza ko iyi Puezero ari agace kari strategique, ndetse tunagende ku makuru twagendaga tubona mbere yuko bagafata. Tuzi neza ko ibitero byinshi byaturukaga hano muri za Puezero biza hano muri za Mikeke hitwa za Rugezi. Wabonaga ko hano kuri Puezero ariho hari ibirindiro bikuru by'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa. Hanyuma rero twirwanaho aka gace yaje kugira ute, yaje kugafata, ndetse abantu benshi bavuze ngo ubwo ifasha ahantu igiye gukomereza ahantu bita mu bice bya za Baraka. Aka kanya rero kuko ingabo zari zano muri Puezero inyinshi zose zijya za Baraka, niyo bahise berekera muri aka kanya. Muzi impamvu ngarutse kuri iyi nkuru, ndagira ngo mbabwire ko aka gace na n'ubu muri aya masaha turimo kuvugana muri studio turi ku isaha 2 ziri gushira 3 kuko ni 2:40 gutyo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko hano muri Puezero na n'ubu ngubu umuriro urimo kwaka muri make byakomeye. Ni imirwano yatangiye mu masaha mu gitondo nkuko amakuru ari kutugeraho, kugeza ubwo byagiye kugera ku isaha y'isa 5 ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa zatangiye ku breakinga ko Puezero yamaze kuba libere cyangwa se yabaye tombe, yamaze kujya mu maboko y'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa. Ubu uramutse ugiye ku kinyamakuru cyose aho kiva kikagera cyandika kuri kibogamiye kuri Kishasa, wasanga iyo nkuru ivuga ko Puezero yamaze kuba tombe kuri bo cyangwa se yabaye libere bayifite. Bihagaze bite ese muri Puezero? Ese niki Jeune Official twabateguriye nk'abantu babagererayo cyangwa se babagenda bakurikiranira akantu ku kandi? Niki twabashiye kuba tubategurira? Ni munyemerero munize umwanya, hanyuma ngiye rwose mbazanira amakuru cyangwa se mbahe amakuru adasanzwe. Ubundi ikiganiro cyacu navuga ko kigizwe n'ingingo zigeze kuri 2 kuko ari indi ngingo turi buze kugarukaho igaruka hano muri za Runingu, aho nanone M23 yatikuye amamodoka agera kuri 2 yarazanye ibikoresho by'ingabo z'u Burundi bije hano muri bice n'ubundi muri Plaine de Ruzizi. Izindi nkuru wenda ziza ari addition, donc ari nk'inyongera, ariko amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ni munyemerere abashingiye kuri izo ngingo 2, ariko by'umwihariko munyemerere mpere kuri operation y'ibyiro bibera muri Puezero kuko murabizi mu kiganiro kibanziriza iki nabitangaje, ariko ngiraho kuduta cyangwa se ngiraho amakenga biza kumfasha rero, biza kumfata amasaha agera hafi kuri 7 gutyo ndimo ndashakisha uburyo kingomba kubona aya makuru ya Puezero. Aka kanya nk'aka rero ndayabazaniye, mwumve ko ari amakuru rwose byangoye cyane kuyabona. Ariyo mpamvu nkubwira nti kuza gutangira kumva iki kiganiro utarakanda kuri like nukunyagwa zigahera, ndetse rwose no gutaha agaciro ibyo fighter tuba twakoze. Bikore nta n'ikindi kiguzi biri buze kugutwara, nkandira kuri like ndetse unasharing. Abatara subscribing namwe mu bikore. Reka none nsome ku mazi twe tunamamaza, ubundi nze mbite ninjira muri operation mbabwire ubundi Puezero bigiro bimeze bite, ese iri mu maboko yande. Reka twamamaza. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima,
umuvuduko w'amaraso, diyabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemoroide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya resitora yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, murakoze cyane. Reka sasa twinjire mu makuru mu buryo burambuye, ariko manze mbakupita ikintu cyitwa operation ya hano muri za Puezero. Ngira ngo uramutse wegereye umuntu wari we wese ufite umuntu hano muri bino bice by'Imurenge ukamubaza ku bigendanye na Puezero, yakubwira ko kugeza amasaha ya Puezero itarafatwa n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa, ariko ko urugamba na n'ubu ngubu rurimo kuba muri iri joro. Biragaragara ko bamaze ndetse no kuba bambara za night vision bakabakiri kurwana gusa, ariko uru rugamba ndagira ngo bamenyeshe ko ari n'urugamba rukomeye cyane, kuko ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kishasa zirimo abahibu, special force ya hibu yatojwe neza, yahageze. Hariho igisirikare cy'u Burundi, mwumve ibyo MRDP twirwano bahanganye nabyo. Harimo igisirikare cy'u Burundi, hakabamo igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, ariko muri wa mutwe udasanzwe witwa hibu hakabamo icyo bita FDLR, ya indi gikoma, ya indi ikomeye cyane irimo wa mutwe udasanzwe witwa ngo ni CRAP. Hakamo ndetse we n'ingabo za Tanzania nazo biravugwa ko zamaze kuba zihagera. Urumva n'uruntu rw'uruvangitiranye ruri hariya MRDP y'irutwirwano irimo guhangana narwo. Noneho rero no kuvuga ngo kuva amasaha mu gitondo kuva ku isaha 11:30 nibwo izi ngabo zari zatatse, ndetse binavuga ko ngo bafite gahunda ko batagomba kurekura kugeza ubwo barisubiza aka gace ka Puezero. Gusa muri aya masaha ntabwo mu by'ukuri MRDP irava mu birindiro byayo, cyangwa se muri uyu musozi uri strategique, cyangwa se ahantu ibirindiro biri strategique byahoranye n'izi ngabo za Kishasa arizo ziri kubigenzura ikabizikuramo. Ntabwo MRDP twirwanaho irava muri ibi birindiro, na n'ubu baracyarwana. Ariko noneho sasa dore aho biri kubera urujijo. Ubu tuvugana izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kishasa nazo ziri mu gace nyine, ziri muri Puezero, bahanganiye muri Puezero, ariko ntabwo MRDP twirwaneho barayikura muri Puezero. Ariko izi ngabo ziri kurwana bari kurwana muri Puezero. Ni nayo mpamvu bakurikije ukuntu iki gisirikare kiri kurwana ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwa Kishasa, ibinyamakuru byinshi byandika bibogamiye kuri Kishasa byose byamaze gutangaza ko twirwanaho bamaze kuyambura Puezero. Uko byagenze rero sasa kugira ngo iyi nkuru ibe kimomo igaragaze, cyangwa se bavuge ko bamaze kwambura twirwaneho aha hantu bita za Puezero. Twirwaneho yari yamaze kugera muri birindiro muri uyu musozi uri strategique, ariko abasirikare babo bake barakomeza mu bice by'imbere bari kwirukankana n'ubundi. Mu by'ukuri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kishasa kuko zirukankana ziri kugana muri Baraka. Noneho twirwanaho mu rwego rwo kugira ngo irinde neza ibi birindiro. Urumva ntabwo yagombaga kugira ibirindiro ahangaha, hari n'indi misozi wenda ntabwo kubera ko mu by'ukuri tukitohoza amakuru neza, reka tubise n'ababigira ibanga. Ariko hari imisozi yari ifite imbere, naho hari imisozi donc yari ifite ibindi birindo bigera kuri 3 imbere urimo urerekeza za Baraka warenza ahangaha kuri Puezero. Donc Puezero yari bari bayifite, ariko mu nkengero zayo bafite andi ma defense agera kuri 3. Aya ma defense rero niyo bahereyeho barwana kuva amasaha mu gitondo ku isaha 11, ariko bitewe nuko ibitero byari byaje biri hejuru cyane, biri ku rwego rwo hejuru, biza gutuma
abarwanyi ba MRDP twirwaneho bava kuri ayo madefense agera kuri 3 kugira ngo baze bongere imbaraga hano kuri Puezero, kuko izi ngabo zaje ari nyinshi cyane. Izi ngabo zaje kurwana ari benshi cyane, dear my friend. Bituma ro MRDP twirwaneho bose benshi bahita baza kwegera Puezero kugira ngo barinde ahantu ari strategique. Kuva amasaha mu gitondo bari kurwana, my friend. Birashoboka sinzi igihe uri buze kumva ikiganiro, ariko rwose ngeze hano muri studio ku isaha 2 bari bakiri kugugurana, bari bakiri kurwana, ibintu byakomeye. Nahoze mvugana n'umwe muri biri ya bice, ndamubaza nti se niba muri kubona mwaneshejwe, muri kubona mushobora kwatikiriza cyane, ubwo navugana n'uwo muri MRDP twirwano, ntabwo mwava aho hantu mujye kuri mukayibarekera ko muzongera kuyifata? Ngo ya, ati reka mbabwize ukuri, ati ahangaha rwose Bikira Mariya yarahadusanze, yarahaguye. Bikira Mariya rwose ngo ari hariya, bivuze ngo ari kumwe nabo. Bikira Mariya ngo ari hariya muri wa musozi wa Puezero, kandi ngo yawugezemo nyuma yuko bageze muri iyi Puezero, ngo nibwo Bikira Mariya ageze hara muri Puezero. Nibaje muri agace mu Rwanda duherutse kumva ngo nimwe yarari, navuze se Bikira Mariya yaba yavuye muri Puezero hano mu by'ukuri mu Rwanda muri ka gace kara muri za Gataraga, ahita yerekeza za Puezero? Niba ari ukwikomeza nabo barabonye izo nkuru kuri rezo sosiyo, sinzi, ariko yavuze ko Bikira Mariya muri wa musozi badashobora kuwuvamo. Bari kurwana rero sasi, ibintu bimeze nabi cyane. Bikira Mariya we ngo bari kumwe nawe, intambara yahiye ntiwareba. Gusa ariko amakuru mfite, andi makuru y'ibanga, andi makuru mfite, gusa nyatangaze bahu, ariko reka nyatangaze nta kibazo. N'ubundi ntago wamenya ngo bimeze bita n'igihe afere yaba yamaze kurangira. Kuva ku isaha sangahe bwo navuga ngo ni nka kuva ku isaha 2 saa 3 gutyo, hari umusada waturukaga mu bice ntagiye kugarukaho ukomeye cyane, waba abandi bakoresha ibintu bijyanye n'udushoka ntari buze kuvuga amazina yabo. Uyu musada birashoboka kuba wagezweho, kandi abasore bagiyeyo barwana nijoro gusa, nabo bameze nk'amahibu. Ni nk'amahibu ya M23, bo bakora akazi wundi nijoro. Mushobora kwirirwa murwanira ahantu mukanesha rwose, bagafungiro bagatuza, bagapura ingero ngo bagacecekeraho. Abo basore iyo bahageze mu gitondo birangira irondo ryivangwe n'umujura. Ngo mu gitondo cyangwa mu gitondo ni hatabaho kuba iyi Puezero yamaze kugera mu Kishasa ku buryo bwuzuye, twirwano iraza kuba yamaze gufata, cyangwa se n'ibyo bice byose yaba yamaze kubikuramo, n'izo ngabo zitakigaragara aho ngaho. Kuko njye aba basore narabiboneye rwose hano bajya mu mirwano ya za Ruvunge, ndabazi neza cyane. Ni abasore bakohereza abasore bagera kuri 15 ukagira ngo watatswe na bato zigera muri 3, kandi ari abasore 15 bonyine. Kuko ni abasore batangira gukoresha ibintu bijyanye n'isasu, babanje kugukorera utuntu tw'udukoryo, babanje gukoresha intwaro gakondo. Aba basore bamaze kuba babiboherezayo, ndetse amakuru ndimo kwakira nuko baburaga igihe gitongo bagereho, ndetse ubu turi kumvira iki kiganiro bashobora kuba bamaze kuhagera. So reka tuze kureba rero mu masaha mu gitondo uko Puezero biri buze kuba bimeze, kuko kugeza iri joro imirwano iracyaba. Ndagira ngo mbibutse ko izi ngabo ku ruhande rwa Kishasa kwa ngo Puezero barayifite, nabo mbibutse ko no bafitemo igice, kuko niyo bari kurwaniramo, kandi ntabwo warwanira mu kintu utakirimo. Nabo bari muri Puezero, twirwano ni muri Puezero, nta muntu numwe cyangwa se nta impande zombi zikaba ziri muri Puezero. Dufite mugenzi wacu rero nawe wamaze kuba standby class 1, uyu ni Vincent, nawe ari hariya arimo aragenda kurikirana. Reka twumve, ndamutunguye. Nawe nahoze rwose numva ari gukora ubushakashatsi ku bijyanye na Puezero, sinzi ngo yabonye iki. Murabizi ko twe rwose ntabwo tuba tugenda ngo tuvuge amakuru, twabanje kujyaho nk'abajya inama, buri wese abagenda acukwe. Niyo mpamvu mbangira ngo ikintu mwarutse nk'inkuru maze kugarukaho, nawe muhe umwanya agire amakuru ayitangazaho kugira ngo tugende duhuzahuza. Bise wiriwe neza? Ure neza bwana Taita. Urakomeye? Ndaho ndakomeye. Aha, Bise ngerera amakuru nari maze kubona kuri Puezero, nubwo nari maze kuyabwira abadukurikiye, maze kumenya ko Puezero bari kuyirwaniramo na n'aya masaha. Igihande kimwe kirimo ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kishasa, ariko ziri muri Puezero, mu gace ka Puezero, ariko ahahoze ibirindiro byazo ari nabyo birindiro bikomeye cyane, tuvuga wa misozi iri strategique, iracyarimo twirwano baracyabuguza kugeza aya masaha. Ndetse amakuru menye maze kuvuga nawe ati Bikira Mariya ngo yaguye hariya muri wa musozi wa Puezero ngo ntibawuvamo.
sinzi rero muri amasaha makuru ufite ngo bimeze bite ariko twirwaneho ngaho kuva muri uriya musozi ngo ntago bagiye gutakaza Bikira Mariya bimeze bitewe amakuru ufite muri Puezero. nibyo twirwaneho yivugira ariko nshingiye ku makuru yatanzwe na kimwe mu binyamakuru byegereye twirwaneho kandi bikaba cyegereye AFCM 23 cyane gikorera no mu mujyi wa Goma. Ni ikinyamakuru cyitwa Kivu Morning Post. Mu kanya hashize amasaha agera muri 2 twavuga mu Gifaransa uko biyandikiye ubwabo banditse na République Démocratique du Congo. Wongera ijwi iki kinyamakuru nshobora kuza kucyaka indabo rwose nshobora kucyaka credibility zacyo rwose ubudahangarwa bwacyo nacyizeraga ariko nshobora kukinyuzamo ijisho pe. Ongera ijwi tubwire neza. Bobi yandikiye bati République Démocratique du Congo Sud Kivu. L'armée congolaise appuyée par les forces burundaises émises Wazalendo ont repris ce jeudi 29 janvier 2026 la localité stratégique de Puezero. Après de temps ces combats contre les combattants Twirwaneho alliés à la SM23 seront des sources concordantes à Kivu Morning Post. Tugenekeje mu Kinyarwanda baragira bati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kivu y'Amajyepfo ingabo za Kongo zifashijwe n'ingabo z'abarundi n'umutwe wa Wazalendo ko bamaze kwisubiza kuri uyu wa kane itariki 29 z'ukwezi kwa 2026 agace k'ingenzi ka Puezero nyuma y'imirwano ikomeye yabaye hagati ya twirwaneho ndetse n'abarwanyi nyine barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bakavuga yuko babikesha amakuru yabo yo kwizerwa ageze kuri Kivu Morning Post. Ikindi ikinyamakuru cy'abongereza cyitwa BBC gahuza miryango y'Rwanda nacyo cyanditse yuko localité ya Puezero yamaze gufatwa na FARDC ingabo zabo ndetse na Wazalendo. Ibinyamakuru by'isi harimo ibinyamakuru mpuzamahanga harimo ibinyamakuru bikorera mu burasirazuba bwa Kongo ahafashwe na M23 cyane n'ibyegere M23 yanditse ko Puezero yamaze kwigarurirwa na FARDC ndetse n'abandi basohoke influencer bagiye babyandika kandi bakarenzaho ko n'uduce twafashijwe na twirwaneho twamaze kwigarurirwa na FARDC. Dukurikije rero suruse z'amakuru ufite aho uri kugeraho ukagenda ugobekaho ukavuga uti ni abari hafi cyane na AFC n'iki byose n'ibyo binyamakuru mpuzamahanga bitapfa gutangaza amagambo cyangwa se amakuru bitafitiye purufu biragaragara ko Puezero yavuyemo Kinshasa bamaze kuyisubirana izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ariko nje amakuru mfite vise maze kwikurira kuri terepe kuri tere ndani ndimo ndakira amakuru ko nibyo koko izi ngabo ziri muri aka gace ka Puezero ariko Puezero ibirindiro biracyafite na MRDP twirwaneho bari kurwana umuhenerezo ndetse hari n'abasore ba makasike bagiye gutanga umusada muri iri joro kugira ngo baze mu by'ukuri guhangana n'aya mahibu kuko bavuze batuko by'abakosa ya mahibu aramutse agezeho nijoro muri iri joro nk'ubu aba basore bamenyere guhangana n'amahibu batarahagera ivumbi ngo ryatumuka. Rero niyo nje makuru nakiriye gusa nawe rwose nta wakwaka indabo zawe rwose ugomba kuzihabwa kuko urumva ko wagiye ukurikirana hirya no hino umenya ibiri gutangazwa mu binyamakuru. Reka dutegereze turebe neza mu gitondo nibwo ntekereza ko turaza kubona amakuru yizewe neza 100%. Mbere yuko ukomeza kwinumegera mugezeho itangazo ryihutirwa. Yego. Ni itangazo rivuye mu biro bya meri ya Goma. Rivuga yuko meri ya Goma meya wa Goma Katembo Ndariyemi Julie kwamenyesha abaturage ko kuri wa gatandatu tariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2026 nta muganda uzaba kubera yuko bagira ngo bafatikanye n'umuryango wa Mundeke wabuze ubuzima witwa Jano Mundeke wari usanzwe ari umukadere muri AFCM 23 wapfuye. Uyu niwe wamutasi ko biteganyijwe yuko rero azashyingurwa mu buryo bwo kugira ngo boroshye rero urugendo rwo gutuma agera mu aho umubiri we uzashyingurwa. Babaye bahagaritse umuganda ari kuzakorwa kuri wa gatandatu tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere 2025 nk'uko
byatangajwe na Katembo Ndayishimiye meri w'umujyi wa Goma tariki ya 29 z'ukwa 2026. uyu service niwe wambwiraga ku bigendanye no kuba na ya makuru avuga ko hari umumaneko cyangwa se umutasi wa M23 waba witabye Imana, niwe witaga maneko? Niwe witwa Jano Mundeke, yari umutasi wa M23. Iyo muvuga ngo mukade wavuze umutasi, buranje umutasi mba numva ari nk'umuntu udasanzwe wawo ni nyine rukibamba yaba wera kuri Colonel nanga kugera kuri Makenga. Bose zo de cadre de ASM 23 mu Kinyarwanda nibyo cyera wajyaga bavuga na sinzi niwe makuru yazi. Bakavuga ngo bakada ba RPF no nabagize uruhare mu gushinga RPF. Yo bavuga bakada ba ASM 23 n'abantu bafite ijambo rikomeye muri uyu muryango ASM 23. Yaba ari mu nzego z'umutekano, yaba ari mu nzego za politiki. Bise tuva puwezero twigarukira Runingo. Hari n'ibitangazo cyimwe niba naryo wakemera bikugezaho ryihutirwa. Oya ripura rivuye muri Minisiteri y'Intebe mu Rwanda, riragira riti ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo ya 12 none kuwa 29 Mutarama 2026 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyize abayobozi bakurikira muri Perezidansi ya Repubulika: Brigadier General Jean Paul Nyirubutama, umujyanama mukuru wungirije mu by'umutekano, urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NISS, Bwana James Wizeye, umunyamabanga mukuru wungirije, bikorewe Kigali kwa 29 Mutarama 2026 mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, rigasinywa na Dr. Justin Nsengiyumva, Minisitiri w'Intebe. Yes, ngahoro twinjiza sasa muri za Runingo muri aka gace naho mbona uyu munsi byari bicika. Tubwire Runingo bimeze bite? Runingo ubungubu niho imirwano iri kubera mu buryo bukomeye cyane nk'uko amakuru ava mwa bino bice abivuga. Biravuga yuko guhera mu gitondo mu kibaya cya Rusizi imirwano imeze nabi cyane mu gace twita Biriba ndetse na Runingo ukomeza ku muhanda nimero 5. ASM 23 ndetse na FARDC barimo barwana ku buryo bukomeye, kandi FARDC yishyikiwe n'ingabo z'abarundi. Amakuru yo kwizerwa akavuga yuko M23 imaze no kurasa imodoka y'ingabo z'abarundi yari izanye intwaro, ikaba bayirasiye mu kano gace ka Runingo nk'uko babitangaje. Bakavuga yuko bayirashe mu masaha ya saa 12 nk'uko na societe civile iri mu kano gace ka Runingo yabitangaje, ikemeza yuko ibikoresho ibyo kurya byatwitswe na M23 byari bizaniwe abasirikare bo ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ingabo za FARDC ndetse n'abarwanyi bo muri Wazalendo. Ubanza bya bintu M23 bakoze byabarakaje cyane. Byabarakaje cyane rwose, niba bakomeje kugaba ibitero ahanga ibintu numva bitoroshye bikomeye cyane. Uwa makuru ari nuko ari ibitero bikomeye cyane kuko mu nama imaze no gukorwa mu kanya i Bujumbura, bamaze kwanzura Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi yamaze kwanzura yuko umupaka wa Kavimvira utagifunguwe. Bakavuga yuko uko bakibona abarwanyi ba M23 mu bice ngo bitandukanye by'imbibi z'u Burundi ndetse no ku ruzi rwa Rusizi, bemeza yuko ngo badashobora gufungura uno mupaka kubera ko itakwita babona ngo abarwanyi bo muri Tabara FNL iyobowe n'uwitwa Abayizimba Bamema ndetse na M23 nk'uko Edouard Bizimana amaze kubitangaza ngo babona bigiye mu gihugu cy'u Burundi, bakafasha icyemezo cy'uko uno mupaka batawufungura nk'uko amaze kubitangaza mu nama bari barimo bakora. Avuga yuko Kavimvira itagifunguwe nk'uko byari byitezwe mu masaha 72 ko bazafungura mu kindi gihe nyuma y'uko bamaze kugenzura nyirizina neza ko nta barwanyi ba M23 cyangwa Red Tabara na FNL Bamema bari mu bino bice nk'uko amaze kubitangaza. Oya, Red Tabara yamaze kubabikamo ubwoba, ayisohoreye itangazo nayo ikagaragaza ikongera igasa n'igaragaje ko ihari. Urumva nibwo bahise bafata ibi byemezo. Arandi makuru ariko ntahita nemeza nyirizina neza amaze gutangazwa na bamwe mu masoko b'idipuresa
begere twirwaneho. oya ubundi kije cyose uragitangaza nk'uko uba wakibonye ibindi bakivangura. Azamaze kuraswa na twirwaneho drone 3 za kamikaze nk'uko bamaze kubitangaza mu kanya. Ngo zirasiwe he? Baravuga yuko zarasiwe mu nkengero za Poezero mu masaha za 12. Oya hari urugamba rukomeye cyane muri Poezero, ahubwo twagarukaga kuri iri tangazo rya hano Bujumbura cyangwa se ibyo bitangajwe ko hari uko babigenje umupaka bahise bari bavuze ko bagiye gufungura bongeye kuwufunga bakatanga impamvu zitumvikana. Nanjye ndimo ndakubwira nti se ibi ntago byaba ari ubwoba bitewe nuko Red Tabara nayo yatangiye kongera kuvuga bakavuga batubanza bigiye dushobora gusanga byakoze kazi yatwinjiranye. So gutinya Red Tabara gusa uko amagambo ministre amaze gutangaza mu nama yahuje abaministre avuze yuko nta cyizere bafite yuko M23 yo kwingabo zabyo muri Uvira. Bakavuga yuko rero batabyizeye cyane kandi nk'uko babona n'ubundi Red Tabara FRL yo no bitanze abamema ngo bakorana cyane n'umutwe ASM 23 cyane muri Plaine de Rusizi. Ntabwo basaba ko icyemezo cyo gufungura n'umupaka batarabigenzura neza ngo bafate icyemezo gishingiye ku makuru y'iperereza ndetse n'amakuru yo kwizerwa nk'uko amaze kubivuga. Akavuga yuko rero mu byerekeranye n'inama y'umutekano iraza gukorwa, baraza kubigenzura neza noneho bamenye igihe wazafungurwa ariko bitari vuba nk'uko amaze kubitangaza. Aha ndumva rero ibintu bitoroshe naka na gato. Vise tugezeho n'andi makuru rero rwose tubwire uko ibintu byifashe, kuko ndabona rwose ibintu bimeze neza cyane hano mu bice bigiye bitandukanye. Vise bihagaze bite? Tubwire hano ngo mu kibaya cya Rusizi imirwano gihatwe tumaze kugera cya Rusizi. Nayo bamubwira yuko za Rubingo no mu bindi bice hari imirwano ikaze. Tubwire rero Ministre Olivier Nduhungirehe yibukije inteko ya EU cyangwa se Union Européenne ko nta bubasha ifite ku Rwanda ku buryo yaruha amabwiriza. Ese aya mabwiriza iyi EU yari ishatse guha u Rwanda nateye ate? Byari bihagaze bite? Buryo rwose Olivier Nduhungirehe mu burakari bwinshi rwose bona ko asa n'uwari unafite uburakari avuga ati nta bubasha mufite bwo guha amabwiriza u Rwanda, iyi ntabwo ari NATO, iyi ntabwo ari iki ni igihugu cy'u Rwanda, iyi ni Afurika, nimuza hasi ku butaka rwose ubwo tuzaganira ibindi byose. Bimeze bite Vice? Ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yibukije inteko ya European Union ko nta bubasha ifite ku Rwanda. Aravuga ati ntabwo mufite ububasha ku Rwanda, inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nta bubasha ifite ku Rwanda ku buryo yaruha amabwiriza nk'uko yabivuze mu magambo ye. Akavuga yuko rero ibyo byose abishingira ku rubanza rwa Victoire Ingabire, aho yabitangaje akoresheje urukuta rwe rwa X. Kuri uyu munsi akagira ati ndagira ngo nibutse inteko ya EU ko ishobora kugira ububasha kuri Greenland, Aruba cyangwa New Caledonia, ariko ntabwo ifite ntizanabugira kuri Repubulika y'u Rwanda, igihugu kimaze imyaka irenga 60 kivuye mu bukoloni bw'Uburayi. Minisitiri Nduhungirehe atangaza ko u Rwanda rutazemera ubwirasi no kwivanga ko abagize inteko ya European Union batekereza ko bafite indangagaciro zo hejuru kugeza n'aho basuzugura ubucamanza bw'igihugu cyo muri Afurika. Ubutumwa bushingiye ku bwatangarijwe ku rubuga rw'inteko ya EU ku wa 28 Mutarama, nyuma yaho abayigize bakiriye umuhungu wa Victoire Ingabire ufungiye mu igororo rya Nyarugenge, aho akurikirana ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko ubushinjacyaha bwabitangaje. Nduhungirehe rero akoresheje urubuga rwa X akaba yasubije EU ababwira gutyo. Uyu muhungu rero witwa Remy Amahirwe yakiriwe ubwo abagize inteko ya EU baganiraga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda, igihugu kiri kure cyane cy'ibigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Minisitiri w'Ubutabera Dr. Ugirashebuja Emmanuel tariki ya 21 Mutarama yari mu Busuwisi, aho yagaragazaga
yagaragarizaga akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu intambwe u Rwanda rwateye mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Icyo gihe Minisitiri Rugira Shebuja yahuye na amahirwe amugaragariza ko urwego rw'ubutabera bw'u Rwanda rukora neza, anamwizeza ko urubanza rw'umubyeyi we ruzaburanishwa binyuze mu mucyo. Ingabire yatawe muri yombi muri Kamena 2025 hashingiwe ku iperereza ryakozwe n'ubushinjacyaha ndetse bafatanyije n'ubugenzacyaha, bakavuga yuko rero basanze hari ibyaha akwiye gukurikiranwaho, cyane cyane ibikurikiranywe ku banyamuryango b'ishyaka yashinze ritaremerwa mu Rwanda ryitwa Tarifa Umurinzi, ritemewe n'amategeko mu Rwanda, aho bigaragaza yuko uwitwa Sengimana Theoneste yavuganaga na Madamu Victoire Ingabire kenshi, kandi yari yarafunguwe muri 2018 ubwo yari asigaje imyaka 7 ngo arangize igifungo cy'imyaka yari yarakatiwe igera muri 15. Ibyo byose rero nduhungira bikingiyeho, akaba yibukije yuko idakwiye guhamagara mu Rwanda cyangwa kubera kuko bakwiye guca imanza ko ubukoloni u Rwanda rwamaze kuvamo. Ndumva ibintu bimeze nabi, ibintu bikomeje rwose kugenda bizamba, ibintu n'ibindi bindi. Reka rero tukomeze n'izindi nkuru. Vincent, sinzi niba hari izindi update waha abadukurikiye mu minota mike dusigaranye. Masisi naho imirwano imeze nabi. Yego. Wera mu masaha z'igitondo kuri wa kane mu gace bita Mintara na za Mweso. Harimo imirwano imeze nabi cyane hagati ya M23 ndetse n'ingabo z'Rwanda ku ruhande rwa leta, cyane cyane Wazarendo nk'uko amakuru ava muri bino bice abivuga. Tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Umuvunyi mukuru w'u Burundi avuga yuko yahangayikishijwe n'abamutera ubwoba. Umuvunyi mukuru w'u Burundi Emero Hakine Kanyana yamenyesheje abagize inteko ishinga amategeko ko abakomeye bakomeje kumutera ubwoba bamuziza ko agaragaza ibitemewe n'amategeko bikorerwa mu gihugu. Ko Kanyana yasobanuraga ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi kuwa 28 Mutarama 2026 yabwiye abadepite ko abakomeye bakomeza kumutera ubwoba babangamira akazi kiwe ka buri munsi, bakagaragaza ko bazanamugirira nabi, aho babubwiye yuko bashobora no kumufunga, bagashaka kumucerekeza nk'uko yabigaragaje, akavuga ko ibyo byose bibangamiye akazi ke. Kanyana yavuze ko iyo abo bantu baba bafite ububasha bwo kumufunga baba barabikoze. Ati ikibazo nuko batafunga umuvunyi mukuru naho ubundi hari abantu baba barafunze. Perezida w'inteko ishinga amategeko Daniel Veras Ndabirabe yasabye abadepite gusengera Kanyana kugira ngo akomeze gukora neza inshingano neza, ntacibwe intege n'abakomeje kumutera ubwoba nk'uko uyu perezida w'inteko ishinga amategeko yabitangaje. Tariki ya 28 Ukuboza 2025 Minisitiri w'Imari Alain Ndikumana nawe yabwiye abasenateri ko ubuyobozi bw'uruganda FOMI rukora ifumbire bumutera ubwoba kubera ko yanze kuba amafaranga y'u Burundi arenga miliyari 50 atarateganyijwe mu masezerano bagiranye na leta. Minisitiri Ndikumana yavuze ko ntaho yakura ayo mafaranga FOMI imusaba, abwira abasenateri ko nubwo ari guterwa ubwoba azakomeza gukora nk'uko yabitangaje. Aravuga ati nzakomeza gukora nubwo bantera ubwoba, ntabwo nshobora kuzahagarara. Ibi rero byo gutera ubwoba uyu muvunyi bije nyuma y'uko uyu minisitiri nawe ateye ubwoba, ndetse perezida wa Sena Kimvendera ko bucya akaba yarabwiye Minisitiri Ndikumana ko ibintu bitoroshye mu Burundi, ariko ko abasenateri bazamufata kurwanya abajura no guhindura imyumvire ya sosiyete idakunda ukuri nk'uko bamubwiye. Uyu nawe Rwatire Kanyana bakaba bamubwiye yuko bazakomeza kubikurikirana. Dutoreze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikinyamakuru mpuzamahanga cy'Abafaransa cyanditse yuko Perezida Félix Tshisekedi mw'uyu mugoroba bamaze kwakira abahoze ari abaperezida barimo Olusegun Obasanjo, perezida wari perezida wa Nigeria, harimo Uhuru Kenyatta wari perezida wa Kenya, harimo Catherine Samba Panza wari perezida wa Centrafrica, hakabamo Sahelok Zewda wari perezida wa Ethiopia, ndetse bakaba banaganira na Minisitiri Sumiwa Judith
bakaganira ku byerekeranye n'ubuhuza. Nyuma y'uko rero bari buze kuva hano Kinshasa bakabaza gukomereza i Kigali aho baganiriye ku masezerano ya Doha, Washington, ndetse bakaza no kuganira uburyo ki ibiganiro bihuza abanyekongo byazategurwa bafashijwe na Union Africaine nk'uko byatangazwa. Aya ni amakuru rero yarana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye Paita. Urakoze cyane Vincent. Nawe urakoze. Bakunze Jeune Official rero reka mbabwire ko rwose nubwo turimo kugenda tugana ku musozo, reka tubanze turebe update ese ku rugamba bigeze he, kugira ngo tumenye ngo ese tugiye gusoza ikiganiro byifashe bite, kuko Puezero rwose ibintu byari ibindi kanikoze rero muri drone zacu cyangwa se mu mbone zacu. Manze ndebe ngo Puezero bihagaze bitubundi, reka twumve. Ngambo za Bubembe kule nasikia kamaradi, jambo kamaradi, jambo. Habari zingine mko bien? Tunashukuru Mungu tuko sawa kidogo, labda kwenu mko bien? Nasikia kazi inaanza maruningo kama hiyo ujia Kifulero Kifata, na ngambo za Bubembe kule nasikia inawezekana hata Baraka inaweza anguka. Baraka hivi alire yuko nabisha kama Mema Baraka yuko karibu kabisa. Inawezekana hata Baraka inaweza anguka. Baraka hivi alire yuko nabisha kama Mema Baraka yuko karibu kabisa. Ndabona rwose ibintu ntago urumva imbone zacu, ndabona rwose zitari kuboneka ku murongo. Reka turebe rwose uburyo ki turi buze gukomeza kugenda tubikurikirana. Nyuma rwose ndi gushakisha ku murongo wa telefone kugira amenye wagwani bimeze bite kibuga cy'imirwano. Ese dusoje tugiye kuva mu kiganiro bihagaze bite bigendanye nuko niyi bombori cyangwa se nibi bintu biri kubera hanga bidasanzwe. Ese runingu byifashe bite mwabyumvishe? Hanyuma se ku rundi ruhande twavuga ko Puezero yo bigiye ubu tuvuye muri studio bimeze bite? So ndabona rero bitari gukunda mugenzi wacu, ntago turi kumufatisha neza, bigaragare ko ari yamarezo yahariye ahantu. Reka ahubwo duhinira hanga ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu, ubwo tuze gukomeza kugenda tubakurikirana n'andi makuru. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent twabagezaga amakuru ku murongo wa telefone, rwose ari ku murongo wa telefone. Turabakunda cyane. Ciao.